Ditshenyegelo tse di bakilweng ke go tsorotla ga pula, ditsela le maborogo kwa mmasepaleng selegae wa Thulamela di gogotswe ke merwalela. The heavy rains has affected us very drastically. Our disasters office are still assessing the damage caused by these heavy rains. The following bridges have been affected. That is Chibiri, Chiroba, Tswinga, Zverani, Mutare, Fondo, Zimauri, and others. Kwa Bolobedu tsela kwa motseng selegae wa mebileng e na le lobaka la dingwaga e gogola ke metsi a pula. Dipotolo di dintsi e pula ena e jia mabuka moka wa sala le mekoti le bona le ana bya le more mokoti wa na o bya wa chosa e koloi ka tsena mo weji ke moka e bona batho le masbala wa rena wa greater Ditaba a uli jola una chumisana isale ba re tsebisa gore no tsela ba ba idugisa ka bo Maria bula isiane le today no lebella tsela e tsinyana. Pula e bakile gape merwalela kwa mebasepaleng ya Blowback, Motse le mafelo jaaka ga Tshweni, bagwetsi ba rotloeditse go ela tlhoko. We have received information that the road infrastructure in some parts of our province has been damaged following the recent rains, and as the department and our agency RAL will dispatch a team of engineers to the affected areas for them to start conducting assessments. Ga gona dipego tsa dikgobalo ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane.